basha kajya kanoti wakura hari ahantu muri Omani nibiki utambira ngo inzume ko nagasora kandi uzikora umugenzi amancu cyane sinakwibagira mbarirana Are you playing? Je ndagufite ko umutima sanyene hari ibintu ngiye mu byihute wigire ko abanyokuru aciye impeba mama nditovugusa mwana wa mama utombe kunanja gasora haragaho utuntu kuri Facebook This is playing. ugahungu kagumye kandondera kandi udufaranga ndanirira mubambe ureka mbwiye aho ndagasanga iyo oyi bijya niyo ngiye ndagiye mbanda ya mukuru ndakora uti yasangire sida ya mukuru ndamukuru nazazi kandi igikono wamutse ariko none I know. I wonder. None bro nta kantu wagenda nyino munsi ndakiyaje nomba ndiko ndakandakiye wewe maze iminsi nza ngaha ndakaza nkakurindira ko uno munsi rero mfite n'umwaka akantu kize ndaka ikomani tugerageza uburyo bwose tuze kukabona kabisa kubera je ndumva ndamerewe nabi sana man Semana numva n'amazuru yabanze no kwaka ndake ubwonko numva butari kugihe bro kumenga ndabonye umudemu hariya man nta muntu yomukurikira tukarabe man je ndabona kandi yewe wanakafite n'inyashi bro nanga ndakabonyemo tugakurikira hariya nye twogakura mwico kujya tumiwe Haguruka mani ndaguha inkuru reka je ngaha numva muri office w'inkuru wese ndakubuze buryo inkuru zakari je mu ngaha nyene yaje nari ndamubonye hajya mu gasi ndiko ndamubona neza kugese umwe ko adafora daje hiyi yoshika kabari uwo nyene yampenze kari muri Arabia Saudite bana ifaranga ryanje arajya andungikira amafoto y'inzobe burena ari ndibo tubona neza ariko ndamubona hajya sinzi abari umudayimona araguruka ndi ahubwo ikintu kimwe yo mukubwo ko adafora wazume yitwa baya ntawe zije yoba yarampenze yambwiye ngo yitwa ngo Benita je sinzi kari ko umutazira ikijyabareye batazira ugene ikijyabareye reka ndakubarira inkuru yanje nawe turi ndende ujya yarandi inoti oya wowe ntiyo kwemera urirabura je ntubona nk'ukuntu ati wowe n'umustar mu minsi nari inzobe ifite iyo noti yanje ahubwo kuva maze kwiga naciye ntangura kuyahuza ifege kwicupa hariya ewa ndirabura oya ujya ntiyo kwemera ugomba umpende je ndamuzi n'umudemu mwiza niko ndamubona hajya mugaye ikintu kintangaza sindamubona wowe utariwe oya reka nawe si mwiza yamazi ndi foto ya je ndamuzi ni mwiza mani ariko wowe kumva kisha ni kandanda cankura mushaka nawe ya wazofanga maze kuyi imiliyoni n'amagana 999 wewe mfagora afise wewe oya je naje yariye kubera nari mfise ubugomba butamagi ayi bifuko atabutoza ubugomba ngarataye amagi ewa nta nirigi ni nagurishije bika ahantu kurisha ndagenda guhanurira mugenzi ujya mu demo rekana nawe oya sinomureka mani ahubwo reka ngende kuraba neza yuko yoba ari hajya hirya yaho hatagurutse nk'uguru mbe baziye mu kujya ujya ni nk'ikindi aho mubonye no musi umusange idayimoni nimba waza ndakubesha mbere badaye zo gushahura n'intuze weri dutora rebe hena urantera ubwoba mama yawe nino jewe nariyumse ngire gashuha umunsi mutahuriye poli wewe ngo utakibonera nawe uri Kristo oya ahubwo mbere je ndabona reka ndakurewe twise kandi murabe we nawe uramushaka we ntagiye nawe nkeneye genda ushaka ubaze wifashe ndamurabe we genda we ndatajya ntacyo wanzi wenda kubwiza ukuri kwe yajya